juara singles melu lomba juara kelareng, juara siji bila, juara kelareng, juara loro, kelareng, halo. Ini jam 5, halo. Tekannya jam 5. Ayo. Ada ngene dia. Aku jam 8 sih. Enggak semua masang. Iki gimana? Siji, loro, telu. Setengah sama dibayar akeh lho. Jare nabuke jam 09.00 beli setengah 09.00 lah. Aja beli setengah 09.00 sih. Memang. Nangis Pak Joyo nangis tunggu Pak Joyo. Ada main apa dia? Ya. Kita ada dia. Arpo sampeyan wong apik, arpo sampeyan wong becik. Ning sing sengit niku akeh sing sengit. Aku siji dina wae. Mas nang ngono kok Mas? Ya, nyoleh nang ngono. Ndang dhisik pangan kali Pak Mulih. Ayo kerokok kowe mau Aku. Juara siji sing kelareng Nabila. semoga bermanfaat. Terus juara 2 lomba kelareng Dias. Semoga bermanfaat. Juara 3 lomba kelareng Roman. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya ya masih juara 1 lomba makan roti nanti kayak Maria juara makan roti Maria nanti semoga bermanfaat. Juara makan roti juara 2 juara 1 makan roti Roman. Terus juara siji makan kerupuk. Oh kukur yuk. Sing kalau ditaruhin juara siji kugeruk Lisa. Ya semoga bermanfaat. Amin. Juara loro kugeruk Dika. Juara 3 kugeruk Afif.
Aku soalnya Lara. Mesti dia mesti. Tahu gimana? Men, men, udah kakak is. Men. Mana Mas? Oke, aku ke. Man. Oke, kita makan kerupuk. Ran. Aku ke Ran. Juara loro makan kerupuk. Anggun, semoga bermanfaat. Juara telu makan kerupuk. Dias. Ya, kamu kok ada gede ya? Juara siji balon sedotan. Balon sedotan. Juara siji sing airan. Arti. Juara telu balon gelas. Kayu ini. Juara telu ini. Lanjut. Juara siji. Ini sedotan total juara siji Alisa, ya semoga bermanfaat. Ini sedotan botol. Pak Ranin, sedotan Rania nomor 3 Dapi juara sedotan botol. Dapi ya ini sedotan kalau berapa sih ganti Casona Nur Zainal. Pati Cilodo. Pas ora usah protes iki. Ganti Cilodo. Ciloro terus diprotes sore. Si Cilodo iki Pak sapa aku? Lah ya sijine jare Yanti, lorone nyoto jare. Oke, Pak. Balon selalu telah. Saya kira mangsa wis berjiwa. Aku. Enggak bantu kan, enggak bantu. Dokumen. Asline cawet Jawa akeh ya. Tepak barang. Tepak yang barang. Orangnya kena jebone semua. Hasilnya lo bayangan dhewe bisa dia ngene oh. Siji Yanti, loro Casona, telu Nur Zainal. Jawate jare kan gawake. Dari Cilodo telu. Keluar. Oleh loro sing juara. Loro oleh iki kira oh. Oh alah. Dele nang lah sing juara siji berarti ya oh. Loro sing juara siji telu. Nah, lah sing juara telu siji. Aduh, gedok aku. Juara. Belum Kesurupan demi iki jan bae sing ora juara kae siji kelas ah. Kae siji bae. Lu dipudek, ora krungu. Apa? Sing ngono. Bae oli apa kengko mendak-mendak kaya wong kesurupan. Ya lupa Wah, iya jawab. Jawab siji. Sing ora menang oleh siji sing mau mbak jawab. Tak main Mbak Tinira. Wis kok menang iki akhire sing menang aja.
Gumene ngambil Pak Muni. Lor Jaena. Sing ora mlebu kae siji jare untuk kae iki. Mau menang. Enggak menang iki. Makasih kita salami. Salami. Salami jare salami. Salami makan. Meneh ke salami kena ngarep. Saya enggak, kenapa saya? Layan. Mau dapat dia, mau. Jare David kok protes dong juara loro ora lho. Dia blau. Babat amat. Oh, kamu. Lagi, tapi ono juara loro mau diundang sih. Tapi mau ono nambahan. Harus nambani. Juara dua kelareng. Iki kan tulisan iki David. Kan satu. David ke Samara. Paturan satu dong. Lah iya nyoba krungu mau kan. David A, David B. David A, tapi tolong. David siapa? David Kan tulisan juara. nek anak India Satu gila. Juara loro David. David kan David. Juara tiga Roman. Lamun juara lorone sing namanya Afid. David yo. Oh, berarti salah. Iya. Salah pe. Oh, ini ada pe. David. Untuk Afid tapi David. Yo. Aduh, bisa kasih kayak gini. Melas parah sut nangis. Syukur diganti bae. Ganti kok ganti liyane wis tak. Soale jajane iki kok nangis gelo. Iki emang tulisane. David juara loro iki. Iya. Mau buku. Diganti kok diganti. Iya. Ora kan kaya dhewe iki. Bocah ngenteni nang kene kok. Lah iya. Lah sing nambane apik. Juara loro ae tok bang, tak golke. David karo Afid kan beda. Lah juara apa ora? Coba. Iya. Ada juara apa ora? Afid entuk juara telu. Nek David, Afid ya Afid. Ki apik yo. Juara 3 apik. Iki aku cobain tuh juara 3. Tapi kamu nggawa siji ora? Cepruk apa lho? Ora siji. Jaloke ora i. Jaloke sudah nek iki. Ayo siji ora nggo siji. Iya. Sampe kenapa berarti urung dikai, kok David. Nek Wis parah. Apit entuk. Ya berarti mau ana salah penerimaan. Apite urung ora bener tak apit nang Mas napani is mau. Bener. Tapi senapa ento. Ora loro kuwi. Lawan dhisik kok ale kok. Ayo. Ora CCTV.
Kapit. Jangan melo. Tapi kenapa sih Jota juara terus? Siji pancen. Iya, tapi pemain yang juara telu. Mana saya nampak ke wong liya no? Iya. Dan nampaknya dari sini nek gawake is. Kayaknya mau enakane juara loro kan ngene. Juara lo udah sampai senampani. Lampu. Dipene bedek. Ya wis Pak orang. Besok maneng. Ditoto sing ngitung kene. Parah gak seneng-seneng dasare dia isi. Dasare Motorola. Gara-gara cawan ye, gara-gara Ayo, dekat bawah nih si Ahmadiyah nih. Iya. Tapi yang bersih